yalak pa moilan da nak mai tana muwanga Sunday school teman moilan hatu ke shibchim yalak hayang atama hem lokalak atama kawangau iklak atama shai bukhie yuima nangbu ejin sagi phaoklak hayang hatu ke namana mabu chai glak ngi glak hayang anye ne se new balan tana muwanga Sunday school combine hatu ke atai nang tau chine noksam teman hangiban lessons ya nam no tam ya ba hemlan da mai hogai hayang iman de chang ya bo ne se video ma pictures ma ishig ma voice recording ya yang any of the teachers ishim other shun bo lak hayang tuman muilan da hatu ke partnership ya yang new balan na hayang ne se teachers lan tuman hatu ke collaborate na menga lengbu kaya tuman mong cham ma hatu shey lengbu kaya okpungi class ting lak nang tini ngoi sha win ocean lenga pa ya ba tuman muilan da Minyong Phapu mong mai bu tuman konyak pumaino kohima Sunday school ministry mo bu tuman muilan da China tamna kawanga teman muilan da nye ilak pa mui mana tampa nakalam na may tàu yup sama chào lai cha y kana hinchen apong beli ling tapi metu yuan ba nang kawang yama hayang nang mong chang kong tum hayang nang yaha kong kum buwa i yuma numan na i tawlak ado chào lai mona tàu tuman phải yup kana chào yen kawang yup tan bukia ado yen mai hipak mai chana nang Minyong pana ba sa mathanga tuman Sunday school tôi wang atai nya pa nang tuman fe umpa hayang hado oyen hado ma part 5 nang ve iman fe nang umshi ba yang tuman hado tôi so man so se nang sipshe nang yang tuman fe ja hi umpa o se nang ta ka um vong hiang kun ala yu yu nang tolan as se na mo ngayo amen. Lord, I come, I confess, going here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Na tawa elak lai tulai hem apung tu lenja tawa among jang asaya nang te Minyong nang uyungan pa tulai hem apung tu lenja. All my life I've been carried by grace. Don't ask me how, 'cause I can't explain. It's nothing short of a miracle.
Moilan da nap mai hatuki bai pa mai chine se tuman moilan da kawang ane menyong pha hayang hayimlan tuman hatuki class moilan ship chimyanga lesson shing ya lak chine se hipak amai chine se moilan da menyong pha na hayang yu nok ma yu bible app yang hayang yu shing ya bu hado nya lak chine se notepad pen hatuki ba angenga numan shing ya bu oklak hayang cha ma lei bu di shing bu ne mengama hado video da ni le ma lei ge shi numan da awang na nan pheng photo China tam nang moilan da nap mai little children atama sa lo ngokla ke shi ma atama club ying yang an khayang yu de shu be pa ngokla moilan da poni ya ba tang China tam nang tana bawang Sunday school class yelak pa to kiemu moilan class yang ya bu ngonang sa China tam nang tanap tumana shing yalak lesson na mark apong pan aling Kali mawok 46 mawo tanga mai 52 tungoi bumong Mark chapter 10 verses 46 to 52 taw mong matumane chisu bungau cha singayalak hayang atwa moilan class chinesa starting from beginners hada mabu primary junior hayang intermediate moilan class chinesa to yalak china tamnang Mark chapter 10 verses 46 through 52 Mark apong pan aling Kali mawok mabu tanga mai I tungoi Jisua magmauba parthiamas mai hayang iman Jericho da pai Jisu I pelan pai hayang kada angang pai Jericho mabu Taiwan de thiamas aha parthiamas manbu magmauba cha lamna ma shochang ha yuango auba iya hadawa Nazareth mabu Jisu sachai I engwan akungwang David aha Jisu ata subshipa Yelang man ba ngolak chingne kada asya idati hapoi iya David aha Jisu ata subshipa shiong sa ingwan Jisu chunga yong hayang da nyikto tawkai imana magmauba da nyikka mongmai do yong do iya nangda nyiknangi iya yui inkyak shapaang hayang Jisu tangda power pat Jisu ida tong tawa nangchina hanghi linga tamu nangi mukmau bawa chan konyoba tawa nisha ngihu nangi Jisu ida taido nang ating lakpuwa nang maidiki hawandamu iya ngibu ok hayang Jisu paida lamma voy Pupungau ma to ihubua kawang da menyong palak come let us glorify God kawang da teman anye menyong pa chelalan hato teman nan pheng honang come kawang da menyong palak ida mainangge ayang ida thank you she ilachines teman ma reasons wangang wanang we have enough reasons hayumlan tanap nang lo yang nang yunang bada ishigama nang chenang nya da nang da club lenga tambu ishigama nang chenen da yang tambu hatolan da thank you she ai Ishigama nang teachers lang naman ninyo da mahto da thank you ngok lak tumana lay da wanda hato bungau mo kada cha yonga chude mong sanga jingi bungobu mong sang mong meng oba hato mai ta puchinesa hongle mong mai kaun na menyong phamu ayanga hato mai ta pai ma kaun pai da woi bu cheng tumana sing ya hunang kaun da menyong phalak ayanga kaun da thank you she lak hato yonga mai bu tu shau jang hunang ayang hayimlan if we can start from now tuman sa amuwanga when we are young hatoki bu sing ya bune mengama da menyong phalak sing ya bune mengama achui ha mabu ayong da ngoise hato yong tui mai ngonang ayang su bu tui chang ngonang tuman ma bu kawang in generally tuman da kawang menyong phanang ayang bu kawang da tuman specific reasons chin is menyong pha oklak hayang tanap to tuman moilan de encourage ne meng hubu to tuman de henga tamu bu cha hangi shi bune mengama kawang da tuman hanghi yu yin ma hangi ngaya bai hatu lili chine sa taman menyong pha se moilan da to henga tamuna tunapu hatu ba lessons ta tuman lai taiwan da tuman lam sing ya akeng nyu ma tuman kaw na menyong pha lak hatu sing ya lak monang hayang bu ni su ba ya fan ma tuman sing ya lak cha hangi shi ne mengama tuman mai ma sangabong to nya ya kawang yimong bu tu sha ngopu Anumungobu in our sin, in our weaknesses, hato blindness plus ishigama tuman yahama spiritual blindness no. In faith tuman blindness hato compare and contrast tuman hato shingya.
ni shi ba ya fan ma tumana kawang da appreciate no English ngau me ibn meng ma appreciation tumana kawang da anye manyong phalak hatu sing ya ha ayang lam su ba lam ma tumana practically how can we reach out no kadalanda Jisu Krista mai bo chang yishing bo Jisu pu ngau yishing bo landa how can we reach out ayang iman da kawang mai bo cha hang kan nyaw tam ha ayang hatawa lungmai lansa missionary lansa ayang new balansa ichi ayang hayem lan you and I we can do so many things Jesus loved the little children ayang iya ibwa tuman we can do so many things nang hayang ado tumana we can be a good missionary and evangelist at home yu ngob nyu ma noksa ma ayin ma school ma ado ke moilan da to singatam huna mabu ibang ma tumana physically challenged ngobalan in other words disabled lan e oklak esigema differently able lan e oklak mo ba napan ba ngau yangai opu yike mokpu ya meng bu ya phai bu no hado ki bulan da tuman society ma esigema tuman aloba nyima tuman imanda ta bai ke no numana nok malong ado room ngodo hado ki tuman we ignore them esigema we feel disturbed iman ngobo tuman yu ngopok nang no la chpok nang Hatolia tumana auba hadoba lesson de laya bai tumana parthiamas semunbu kadacha e bada thiamas semunbu kadacha e ha parthiamas hadowa yonga muggi ba e yonga soshi ngoyangi ayang e soshi ngobande e chaibua no Jisu Krista Jesus of Nazareth hadowa chiruku kaya taibu hatu cheng chayangi ayang e chaibua e shingbua hangi shi meneng ba hatu Jisu kaya e mugnongu hadu yingi bunga ba hatu mai tamlak si iya sing okyangi tau chinesa auba kada ma Jisu e pelan hayang kada ma bu boyanga e kaya taya ba e lamna masotong ayang e yong engwanyangi no David aha Jisu Krista chingmai lam dengan nang hatu chai pa tau nyak pu chai pa e yong engwan kada ma buwa hayang kada lana e lang yiman bungo do no keep silent no don't shout don't disturb no hatoki iyangi hayang bo iya again and again e yong engwan na e hatoki nyakyangi hayang hatowa Jisu chayangi e nyakpu Jisu chayangi to tanap tuman ba ihubu cha hangi shi bne mengama parthiamas iya e mak yimai e sing hayang e sing bu chine sa to mai tamlak chine e yong ngangi he really wanted to get healed hato e ni sangi hulak chine e yong ngang hayang hato mai tamlak chine ya Jisu Krista kai e da mai tamlak e sing yang ge to chine e yong ngang hato tumana sing ya ha hayang auba tumana juju weakness sing ya bai tuman yo hato mai tamlak chine sang ngang lakyang parthiamas ki ya hayang auba parthiamas Jisu da nik puya be Jisu chayang ge to ke Jisu ibu hato owi nik pushi who was that person no hato ki yang ge hayang Jisu hato ada nik pu owi shi hado e nik winge hakande sa Jisu e pelan da tongengi to wan e pelan tayang parthiamas ya bai hayang Jisu e da hang ibushi what can I do for you to nang chen hang ling lakshi no Jesus asked the person hayang hado parthiamas to mag yime I want to see again to ngi hunang ke atam mai tampa Jisu e da yang ke nang ating lak pukaye because of your faith amni phalobo wina bisas thaka itu oporde no to kaya nang mai digi saji nang mong mai she tai do Jisu e mai tam yang ge hado lesson ma tomana sing yalak cha hangi shi number cha ma kadala na e da ta she yang ge ai nang halan ugribi shop no gribi na halan ugribi she yang ge yang boy party ma se Jisu to mai tam ba e yong ang man yang ge au ba e ang man ni kya ba Jisu chai yang ge ayang Jisu chai bu be cham se bring him to me no nang e nyik wing ge ayang mai tam yang ge we have to know our own weakness nahalan tuman yu ya phan ma shu tuman yu weakness monang hado tuman weakness singlak bongbong if you are not good in anything what can you do to improve hado singlak yang nang sa adong wi nang yu nang bangaw yi chai bong nang ga nang sa adong wi kawangaw yi chai bong nang ga you have to know your weakness little ones tuman na mongo wan demo hado ki bu mai bu kawang da Minyong falak chinga chine no for new day for new life hayang hado parthiamas hang ibushi auba Jisu e da mai tamya bai e yong among mai hongli hayang kawang da anye Minyong pha hayang e aloba lamda alang ba lamde purana rasta de tai kuri thaka no hoi hayang bai hado li chari digina ang do yang e Jisu bai de boye kemyang ge no tumane sing yalang cha hang shi shi bu menga ma e magingi ba baking no he was a baker hayang ba e auba muk mai tamya bai e tai yang ge to tunap tuman ba ihu bua hayem lan
once we were not doing things right, tumana we were doing something wrong. Hayang boy hadur tumana singya tumana map you wa new pada isigma kawang song na tuman pay ma. We should not do that again. Hayang boy we should try our best to move on. Hadu tuy meling lachin sa tumana ngangha number cha. Ayang tumana singya lak anyo hangisi si budemengama children hayimlan tumanda kawang chainang tumana nyikpu de kawang chaiglak. New balana, social new balana, pastors, teachers lana, yishika mahatulan sa ichi, hembo little ones, tumana yupu the kawang chainang, nanga yupu the kawang chainang. Nanga hi kawang de, if you ask anything in faith, no, kawang ada paglak sanang ating lak panimengama. Children, atam hayim lana, you must be praying for your father, you must be praying for your mother, you must be praying for your brothers and sisters, for your siblings, no. Jesus, God hears you. Kawang nanga yupu de chainang nanga ating lak po fay mong payang kawang na yubu ni mengama, he will hear you. Hayimlan, our God wants to build a relationship with you. Nang pay apay kawang iya tuman pay relation sajitation pungo hunang. Are you willing? Are you excited? Ayang auba nang ipe relationship mo wala he is ready to bless you. Kawang nang da moy malak chines ita mo nang iya nang da ya palak. He is going to bless you. Iya nang da moy man atang palak. Hayanga nang i moy man tang manang chindong ohuya. Do you want to stay with him forever? Hayanga, are you willing to follow Christ? Hayamlan, from the very young age, are you willing to follow Christ? Tanapo lesson lai ngau kaya kawang anyay moy man atang pa. Kawang da yup kana. A chow siyang iyan kawang. Sunday school na halan, beginners, primary, junior, hayang intermediate. Hayamlan mabong wanang tuman hadoki bu chuan yimay bu chama cham sa shibu chama yung ok. Ayang bu tanap tumana Mark chapter 10 verses 46 to 52. Hadaw mo bu pungaw umay cha chaya yangke. Shengya yangke. Ayang tumana hadu ba kui niya shengya nang. Chow yin kawang tumano ni sa nang da manyong palak chinay sa ching habu chia mabu ni chia boy chen da tuman la ni mong ko bu fe nang shong da pay lak nang da yulak nang da yubu ni mengam nang palak sa tuman moilan. Hatu ki ating na tamfa. Hayimlan anyen sa yuyu noksa moyang nang ngau chai nang sengya nang iman ayenda. Hayang iman nang rayu bakhambuda nang chain glass mongham nang nang moy man bahi pa amay chama taman subjum hawala chines nang moy man tamfa yuyu noksa mo nang atam hayimlan na sangapong onok takasang nang iba nang iman do may tamsi. Anu atam exam phala chines online class test isigma aloba lenga iman yo busy. Imando nang amoy man tamsi atam hayimla na Sunday school yising ba atuking wanang na imando hengatam pa iman new palanda iman chain awlanda hengatam pa imando tuman be jam sa online Sunday school na participate na meng ola chinesa na imando woy pa yatam pa ngene sa tinyi bu bahat hado ba lessons pe tuman shonang ngoi glak pa ma tuman lessons amay yilak pa tu gisinga ngayang nang ngau ma ngene sa tuman chilalan chen da toking ola chinesa tuman hayim huyim lan chin nang ngau ma na mumu hado ki cha chongla chinesa nang woy pa ose nang tinyi rong woy shalam woy pa mu chinesa mnyong fa sha mu wang lenga chuna ta lak tuman ayen tu show anu tinyi bu hado ba class so pa bu chinesa yilak pa na mnyong fa nang dai fan fa yu pu to le pa se tang manang mo nga yo amen.